Muyumbe wa Mwala Engineer Vincent Musyoka Kanakawaya ni waelesekana kumanwana ngwatanio ya Musumbi William Ruto na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga ikethiwa yivinya muno Musumbi wao yukwasya kivila usakuani ni munene tuendete. Ningi Musyoka ni waelesekana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wailete kulika silikalini na kukwatiania na tongo ya sweli toila wanena ivindani ya kuambisha walanio wa kuambisha mulati wa silanga wa kwa moto ulawe muthetheni Mwala kaunti ya Masako. Daniel Mwangala na mauvoa. Ainena ivindani ya kuambilia mulati wa kwenzo kwa silanga wa kwa moto ulaiva chethivo muthetheni ukamba wa Mwala. Mbungo wa kiliomuge cha Mwala ni waelesekana ngwatanio ya mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na Musumbi Dr. William Ruto ni mwikio wa uo kana Dr. William Ruto akuosa kivila thini wosa kwa niukite wa mwaka wa 2017 na kwa mutongo wa chama cha Wiper ni wailite kuosa molo otosu wa ndongo ino wa chama cha ODM na kulika silikali ni kenda kuendea na ukuata maendeo vandu wa kuendea na savali yake ya kuite kivila cha Usumbi. Paisando maitu ginai even mheshimiwa witu Kalonzo, please likana na silikali ya ngwatanio nundu ngwatanio ya Raila na Ruto anisi mwezi ni mwathani wa sinu mbinge ndia mwana kinu kikaya mauyo bitamudabia ukaza kitatomeka osa akaino mudabi 2027 ni nadabi yoma mande 2032 ilo noni Raila kwatana na Ruto kwatana na Musalia na Mudavadi na Kinanjo na Weta yani nyuwe koma na ndoto kwa Mungu aiwazie Kalonzo akokelo baba lujame asio onde ali ndoto nyuwe how is it possible ende na Kalonzo ndio mwenda muno nondo nyendi competition na Kalonzo na ndiye muthano munga mwete ande tusiake muthia niki nikwithwa kana evinda yake na yako ni tofauti nyeni endoke tukume akue aume andi nukukuwa na bani ende na meani akuwe yawa kupena wali better. I will be very happy haikuwa ewa kupena because you know is kukulwa makuka wevindani yu ni waelesekana wendesa kuma silikalini na vuthisia mateti alama na mwenda au mesilikalini itno wakikubeto mwanani wa mwene kivila wa mwaki vandhi ya Kenya daweta kana mwanolongi unengiwe nukutumia nesa na kutethesia ene nthi mandhi ya Kenya kwa maendeleo alama ilite ninaye katika energy sector ni wege wambingi ndego ubone ninewe amaila masumu wetamai chadibo meki pati nundo kivila chanaji chumio kwa waya yani uoyusu ni mwakiasi kiva kuyandu unewe mwana we matongo isio meke meko na meko nuende na makwetwe na hiki abati celebrate wiki abati celebrate nundo kivila chama kinijagata furthermore umonde noinye chairman wa department of committee peke yangu ukamba bonde ngene wiya mayasa kawa nondo yuwa maana jwaji bandu bangi hayawaile uma Ruton amukuje koni man ningutuka koni man itakashakwa. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kuma wasilangani wa kwa moto ulai muthetheni Mwala kauntini ya Masako.